Zdravo ljudi, Nikola ovdje za Gamercore Srbija. Ovaj videoklip bit će o igri Street Fighter X Tekken. Da počnemo. U redu, većina vas zna za ovu igru, ili za bilo koju od ove dve. Nju je proizvela kompanija koja je vrlo poznata, Capcom. Igra je izašla u prodaju 11. maja 2012. godine, tačnije nedavno. Pa da krenemo, usput ću vam pričati još neke stvari vezane za nju. Kao što samo ime kaže, radi se o borbi između ove dve igre, Street Fighter i Tekkena. Tako da imate likove iz obe. S leve strane su likovi iz Street Fightera, sa desne iz Tekkena. Ja ću za lika da uzmem Kumu, ili Među, kako ga ja zovem. A za drugog lika, dobro, ovo je promjena boja, nije važno, za drugog lika ću da uzmem Ryu. U redu. Za protivnički tim ću ići na random, tako da ne biram ja. Prvo što ćete primetiti u igri jeste grafika, koja je po meni veoma dobra. Inače Street Fighter i Tekken imaju odličnu grafiku. U redu. Sistem igre je poprilično jednostavan, imate jednostavne borbe kao i većina ovakvih igara. U redu da počnemo. Najkomplikovaniji deo igre jesu komboje koje stvarno za svakog lika da zapamtite je vrlo teško. Tako da većina ljudi koji u stvari igra ovu igru igra je nasumično. Nešto što u nekim delovima nije bilo jeste to da učestvuju dva igrača. Tako da u bilo kom trenutku možete da promenite igrača i da krenete sa drugim. Naravno svaki igrač ima svoje određene specijalne sposobnosti i tako to. Kao na primjer Kuma ovdje što radi ili Međa. Možete ovako da menjate liku i stvarno u bilo kom trenutku kako god poželite. Za svakog lika ima stvarno gomila komboa koja ako uspete da shvatite u stvari je svaka vama čast. Ja iskreno nisam mogao. Kad god menjate lika, vašem drugom liku se lagano vraća health, ne u potpunosti, ali do određene količine. Svaki od likova ima naravno neke svoje specijalne sposobnosti u kojih dolazi pomoću komboa, kao što je, na primjer, samo moment jedan. Ne znam zašto sad neće. Kao što je ova vatra kod Ryua. Ovu vatru također možete i da unite. Iako u stvari shvatite kako funkcioniše. Ako shvatite stvarno kako funkcionišu kombo i stvarno možete dominirati u igri. Gledaj, još jedan razlog zašto sam izabrao ovog lika jeste njegov pobednički ples koji ćete vidjeti sam za koji trenutak. Po mom mišljenju stvarno je u redu urađena igra kao i većina njihovih igara. U slučaju da želite da je igrate, nabavite bilo kako. Pogledajte što radi upravo.
Svi likovi su zanimljivi za igru. Tako da, za one koji vole ovakvu vrstu igara, stvarno će uživati u njoj. I neće žaliti to što su je nabavili. Igra također ima i arkadnu verziju, tako da to je otprilike neka putanja koje morate vidjeti da biste se sa svima borili, kao da biste neku priču ostvarili, tako da to čisto po želji radite. Po meni to bi bilo to što ima da kažem za ovu igru. I za vas koji pratite,